Khubor Baro na donbosco media network ngiwan ra shipi ki Khuborjylla jong katayo baar jong NAITUNG arjar arpusa. Kimat bakong san hegani katayo bala dep kilong. Long seminar ki Samla halor ka shongkha khna rubyang. Penlong retreat ka Rambarai parish ban penpriang ya ka jing it blay. Arspa ngut wan shiminta ki rangba ha ka seminar. Bat latep yau Bishop George haying maniba Sacred Heart tura. Bat mintangin pa shiki Khubor bakang banya. Kasing Samla Catholic St. Francis Assisi Parish Maulang Dep kalapulong ya ka seminar hakan riuterik NAITUNG ha ka balang shinong ruwyang halor kapang ka jingma ha ka shongkha shongman kna. Ha ki babun ki Samla Lord bat ki Samla pura ki belawan ban shiminta ban yo jing hikai bat jing pensyai ni kinong kren bala pentebet halor kani kapang. Brother Quirinius ula kren bat batai syai halor ka jing ma babun jat ki ba ap ha ka jing em jong ki long ying long sem ki ba poi kha poi man ha badang khna than karta. Amtang bagakta ya kamet ka jing mot jing perkhat bat ya ka bor ka mai ka ji ka penteran ru ya kamet ka phat jong ka kemi bat jong ki khun ki kti. Dikinuksa bat jing sneng basngau tenat ula kentui ki Samla hagani ke seminar ban penlet jing mut ha ka puli puthi ha ka jing pentebet ya ki kam ki jam bat ban ken shau bha ya ki kamai ka ji. Wat perkhat ne rai bantur syaka kam shongkha shongman ha badang duna karta ula ong. Hagani ke seminar lawan ban kren ru do ba Fairly Paul unong ay buit kaseng Samla Catholic ubalakin tui ke Samla banya snokti hagi kamba bha jong kaseng da ka jingitre lang kum kawai kabut kabor. Lapin kut ye ki program ha kani kasngi da ka jingaseng bashitraham kabala shiminta da ki kimi ki kpa ki khanaret bat ki Samla ha kani kabalang shnong. Ayagi hamtam shapang kane na topik ke jongi mongyo I kishnong ki thaw jongi ki banye ngasam jongi Shbuan kita kijing ki sadu apa ni shongkha khna mo kini bradam ni lese hangi ba balasai kan berkhat hi yarade kamanta kadon lagi jong kijing puslai Mount Calvary Parish Harambarai Nongston kalapulong ya ka spiritual retreat na do ka santrik hado ka nyotrik NAITUNG arhajar apusaw ha ka bapalat ars paangot kentup lang na do ki khna hado kirangba kilawan ban shimenta. Kani ka retreat kalong ka jing penpau ba itanat ya ka jing temu jong ka balang ban penpriang ya ka jing it ba jing start uble. Lasdang ya kani ka retreat ha ka santrik NAITUNG de ka jing ruai ba ka jing shat ki ba itanat ki bala pendap ya ka doonot jing ki kena da ka jing kemen. Bat ki lalong ru ki atiar ki ba klan ban ya ro ya uble ki ba pensawai ki kentin jong nong ruai sam. Tungin wan hakmat jong u da ka jing sngongu ya ka bala sot na ki kitab usam ka lenong ka ba kandai busan ka dukot ka baat. Hagini kilai sengi ki Peit riunget ki layo ru ban shimenta ka jing mani sakramen ka bala kringi ki kena sya ka jing don besisha jong Chris da ka bamat ka jing suk bat jing kemen ka bawan nau play. Brother Dao Hoi Ki War SDP, Brother Snyao Shngan Papang SDP bat ka Miss Rose Tongni kila pelong ki session beper ki bala yarap ki kena ban sngau tho bat ngam jiliu shushu ha ka jing I play. Kani ka retreat balai sengi linter ha ka jing erap bat jing tereshitom jong ki padar ki sister bat ki nohikai Sunday school kala ino ia kedak ka ba amla ban pendam ha ki dok not jong barok ki nohi shimenta. Kasenjuk ki Sengrangba Catholic Umsning Parish Zone 7 Shillong Archdiocese kalapulong ya ka seminar ha ka nyotrik NAITUNG arjar arpusaw ha ka hall jong ka school St. Michael.
Hakini kesengi lawan ban ai seminar jong barok lai liki session the Reverend Father John Madur hakajing adon lang jong President jong keseng rangba Umsning Parish ba Steining S Nongbri Secretary ba Wen Madur ba President rangba jong keseng rangba Catholic Shillong Archdiocese ba Carlos Kharkongor. Lepin chong shit shushu ikini kesengi da kajing wan shimentalang jong barok kiriu rangba jong barok Santali ki sub district bat na ki balang shnong beper ki balapoi kumba ars paangut hakini kesengi. Lepin kutno ikini ke seminar kabishi sengi da kamas bakhut balapin menta do Reverend Padar John Madur. Ngayon ini lagi jom hikmat. Mau nomor kali penjatuh ajakan penjatuh dan kau ngayon ini dengan orang ngomong hikmat itu paling apa? Dengan itu asal kata. Kajian ini berbagi cakap, atau kita pantas, mesti hamba hijau jinak tokir, hamba yang berberi. Kuli dia, kita ayah hamba, aku ni tak usah. Okay, kata orang aku, orang kenal, tanya kalau saja kalau kerja, kau di Paris jogi, kata kes, kalau kau tip yang ibadah beli beli, aku ni tidak apa. Donbosco atau sebelah kau lele. Mereka apa yang kau tak tahu? Saya jogi. Ini tahu boleh dong balapan geli. Bagi orang wala kita dulu diberi kita melakukan naras mau ada token ada perbedaan mau ada kebenaran sisi dan ada kebenaran dia kewajiban kerja kebenaran tentang untuk gajinya top ini boleh itu kalau siapa kalau token itu pada mau biar masuk orang balah itu mau unik balah itu kan ya Kelapan top namun kilian, jadi jangan bilang token tadi gitu kan, NIAM token bilang token kalau gaji top, nak tahu gaji token asal gaji itu berdonam, langsung dong dia sesuai kenapa min pelayu jalan biru, ada untuk gaji sah, kenapa? Dengan ini kalau bertoken kalau marwai, senang saja, akan terima jom tak diapan, saya buat jalan gaji baru. Terusnya kita ada lokasi komunitas di penyetor, ya kerja di Bosco, kerja di Soka, kemudian satu untuk penyetor satu untuk mencoba mengeluarkan token ini kalau bawa lagi di penyetor kami ada beli berkau berbagai bahan sila itu ada mereka Wah, kalau kita gaji token nasional kita jadi boleh. Tapi dia apa? Belum simpan token, menurut Bosco kita pun. Jadi kita bersih begitu di case di bawah exception atau hari di bawah lain, di bawah tadi di bawah pasir, ini ke bawah Shillong. Dia kita gaji apa deh? Kita nunggu ya. Kita Kemet jong Bishop George Mamalasari balasyong tat na kajalan yam tura latep don burom hakapra tarik NAITUNG haying maniba Sacred Heart tura. Ki Bishop na kadong lammi ngi kari India kan THUP yu Archbishop Victor Lingdo na jalan yam ba Shillong ula don benta ban kublai kaddu yu new missionary bakraw halum garu.
de ki pau hajar ki pa riunget Catholic na keleng ki parish ki badon ha ki Santali ki district na ki lom garo ki latut chiying meniba Sacred Heart ban khublei khatdu da ka jingpang not ha ka juk kapor ban sngongo i ki jingle bha jong u baro ha ki ni ki snem ni ki pa ba hari lom garo Uniu Shakri beriu blei jong utra Jisu ula syarai ki pa ba Catholic kum bishop la arpu pras nem kenti bat kum uling do la ndru pesau snem pura Shuaban sedang kijingle NIAM na kabenta ki minsim bela klat no ladon kejingbo pan sengat sentiu halor kesenduk jong uniu uling do bala kentang Kajing pen mentai ke mas bokhoy ke minsim jong Bishop George kalalong ke basyong kun syong blei de shisha Kiriu kmat bat nong ya lampai bat nari lom garo ki bakentup yu menteri rangba ukonrat ke sangma bat menteri rangba bermenchwang Dr. Mukul sangma bat kiwei ki lebu sentiu halor kesenduk jong Bishop George hakani kesngi Khuborjylla ke dustur keriti jong ke balang Catholic na du ndain thai ya kemet yap jong ki Bishop bala kentang kum ki nong her pateng ni ki apostol la jutep hapok krung jong ke ying meniba jong ke jelanyam Ya kemet jong Bishop George Mamalasari latep kumta ha ka pratrik NAITUNG arajar arpusau haying meniba Sacred Heart dura. Aruni Mrs. Tau Dr. Mukul Samla Bosco chicken, aromandrai, oprami limo, oke. Jenma asuna mana, arayam tengmo, moya gedar mode, etelbegi. Berbuka ujang, bertomi, ngaku, maksina morno.
Betul ni dia, usah yang doa sini apa, nang ni memang korun kalau ini dok sina, nang ni sondok bunga sina, sedia tak bersakoba, nang ni nampak baju sok sina, cengni sana dari cari ko, kalau cunawan ko, kalau cunaro nang berang ko, cengni bata, cengni orang ko wat ko, kalau cengko dapat jawaban ramang nabe. Never nang kita ikut cenggo jangkaku. Bat dah kita ki Khubor ngila poi shi ka bakut jong gani ka thuk Khubor. Ni ai ka jingket bok ket riang ye pi baro ba pindon ha ka jingkot jingkia bat pin shat pin klan ha ka jingker khu jong gris. Bat ngi kerpat ye pi bala dodon ginu ki Khubor ki baja ha ki parish ni gishnong jong pi ba pin pa ne pentip yingi hauting number badon ha ka screen jong pi kenang bingindang la ban pen mi man ka tayawi ki Khubornyam ka jala. Kublai shibon ublai unkur khu ye pi.